Vodič za rukovanje automatskim dodavačem vijaka. Otvorite kutiju, izvadite sav pribor. Uputa za uporabu, ispitni vijak, napajanje. Skinite pjenastu i plastičnu vrećicu. Alati za podešavanje u pjeni i ispod poklopca. Ovo je dodavač vijaka. Otvorite poklopac, uvucite vike. Umetnite napajanje. Uključite napajanje, pritisnite gumb za otvaranje. Visi automatski izlaze u red. Vijak zabranje odvijačem. Zaslon prikazuje prikazanu količinu vika. Primjenjivo za male vike s odstojnikom.